Fotografije obrađuješ uz pomoć raznih programa, a jedan od besplatnih je GIMP, koji možeš da preuzmeš na sajtu www.gimp.org. Posle pokretanja na desktopu se mogu videti radni prozor, u kom se prikazuje slika koju obrađujemo, image window, prozor sa alatima, toolbox i prozor sa slojevima, kanalima i četkicama. Fotografiju za obradu otvaraš tako što na traci sa alatima biraš File, a zatim u podmeniju Open. Na ekranu se pojavi prozor za izbor slike, Open Image. Pre nego što potvrdiš izbor pritiskom na Open, u desnom delu prozora Preview vidjet ćeš izabranu fotografiju. Kada izabereš fotografiju, ona će se pojaviti na površini radnog prozora. Kada završiš obradu, ideš na File pa na Export As. Tada se otvori novi prozor u kom biraš gde će fotografija biti sačuvana i pod kojim imenom, a vrstu formata određuješ klikom na Select File Type. Najčešće korišćeni formati fotografija su JPG image i PNG image. Mi ćemo svoju fotografiju sačuvati kao PNG i kliknuti na Export. Tada se otvara novi prozor u kom opet kliknemo na Export.